Pararepo meno piti pene toru ahuru mapai. Iotia I te haap o mai te ra I te tahi pāta rahira. Wa haap o atura iotia I te pāta na Yehova I Yerutarema. E wa patia ratou I te pāta I te mahana ho e ahuru e mamaha I te mara mamata muara. Watu atura o iei to te whea tahu a ratorua, e waf ai toitoi a rato I a rawei te ohipai te whare o Yehova. Waparau atura o iei te ati revi, no te mea wa haamohi a rato no Yehova, o rato te haap ia itera e rato ara. At unai te awhata mua I roto I te whare I whaati ahia I toromona, a tawitaari no itera e rara. E vaira, e I tātura hui e hopoi haere hia e ni ai to oto mo taponu. E rawe hui oto I tato oto atua I ta Yehova e ta tona ramau ta ata ta itera era. Ia parhei hui oto mai te inene. I to oto mau whare me tua, e to oto mau pupu. I te wha I te hia mai e te ari o itera era e tawita, e te wha I te hia hui, e tānata mai tie toromona. E tia iho I oto I te wahi moara. I te haap or aho I te tufar ai te whea metua I to oto mau tae I te mau atara. E te haap or aho I te whaatar ai te mau wheti a tire vira. E nā rere te patiar ai te pata. E te haam or ai oto. E te whainenir ai to oto mau tae Ia haap o mai te rato I te prawa Yehova I te waha o motera. Ua horo atura iotia no roto I te nana I te pini a mamoe e te pini a pua aniho nā te tata. Nā te whea atua I tae maira, e I hopo I ano taua pātara. A toru ahuru I te tautani, a toru tautani hui I te pua a toru. No roto I tate ar iho te reira. E te whea ar heio o nāra, ua horo anua rato I tate mau ta atara. I tate whea tahua e tate mau atirevi, o hiritia e o te taria, e o yehiera, nata wana ia I te whare o te atuara. E piti tautani e ono hanere pinia mamo e te pinia pua aniho tarato I horo ai te whea tahuara. E hopo I ano te pata, e toru hoi hanere te pua atoru. E o tona ni atoa, e o te maia, e o netane era, nā tae e no nara. E o hata pia, e o yeyera, e o yotapata, e atirano te atirevi, o te horo ana te atirevi e hopo ira no taua pātara. E pae tautani pinia mamoe e te pinia pua aniho, e pae hoi hanere I te pua atoru. Nehe nehea aera taua oru ara, e te whea tahu ai te tiar ai tora tō wahi, e te mau atirevi tora tora mau pupu, I tā te ar iho I prau maira. Ua pati ai hora rato I te mau pua ano te pātara, e nā te whea tahu a I pipi te toto I tō rato rima, e nā te mau atirevi I hohore. Ua whaat a e atura rato I te mau tutia tā wahi, I ati e ia horo atu I tā te mau wheti I te mau tātara, ia hopo I atu I tā Yehova, I te ipapa I hiai roto I te puta amote. E ua nari rahu I rato I te mau pua atorora. Ua tunu pa ai hora rato I te pata I te auahi, I te haap ohiara. Ari a te teipai taua mau tuti a muara, ua tunu pa pehia ia I roto I te poti. E te pani rahi, e te pani rii, e ua tufa eta I hora I te tātātu ara. E o tia era, ua whai toitoi hora I tā rato iho, e tā te whea tahua. No te mea e ohipata te whea tahua, te mau tamari a Arona, te hopoir a iei te mau tutia tāwahi e te tuahua, e ruino atura. I whaitoitu ai te atirevi tā rato iho, e tā te whea tahuara, te mau tamari a Aronara. E te whea himene, te mau tamari a Atafa, te tō rato I ati ara, I te iprauhia mai e Tavita, e Atafa, e Hemana, e Yetutuna, te hio a te ar ira. E te tia ira hui te mau tia I uputa I te mau uputātua,
E ita rātou e ti eia whaaru e ita rātou ohipa. Nā tō rātou mau te mau atirevi hoi I whaai tuito ita rātou. Ine roa e rataua ohipa a Yehova rei te mahana ho e. Ia haap au I te pāta. E te mau tutia tāu hein e te whata a Yehova. I te prauhia mai e te ar ira I utia. Haap au atura te mau tamaria I te raera I tā maira. E ta ua pātara. E te oroa I te maaf aho pue orera, e ru I hitua era. Ai taia e pāta I ite ai I te raera nei, mai a tamuera perofita mai a, aure hoi te mauar I o I te raera I haap au I te pāta mai tā iotia, e te mau tahua, e te mau atirevi, e tā iuta atoa, e o I te raera I tā meira, e tō yeru tare mātua hoi. Te matahiti ho e ahuru e māwa ui te hau o iotiara, I haap ohi ai taua pātane. E imoria I te reira. E nehen hea era te hiero ia iotia, ua haere maira te ar I o aifiti o neto, e aro ia tare te mita. I te papera I te eufrate, e ua haere atura iotia, e aro iana. Ua tono maira rā o ia, I te ati ave a iana. Na o maira. Te aha nei ho I au ia oe, e te nānar ino yuta. E ere oe te haere hia mai e au I te yenei mahana. Te tai utua whare era, e te tama ine iau I te reira. Ua prau mai ho I te atua ia o e ia pe I te rave. E iha oe e maro mai I te atua te ia o nei ho I oia, a poe ho I oe iana. Ai tā e rara iotia I whariu e I tōna mata iana. Ua am oi ho rara I tōna I ho huru, ia aro atua o ia iana. Aurea e rei whaaru I te prawa neto no o I te atuara. Ua haere I hora, ua aro I te pehora I metito. Ua te amaira te whea te a I te ar ira ia iotia. Ua prawatura te ar I te mautawini, e hopoi e oto iau ua putaroa wau. Ua rawei hora te mautawini ua iritia e rei anei taua pere o ora, e ua tui hora I roto I te piti o te pere o ono nara. E ua whaaho I maira I Yerutarema, pohe I hora oia. E tanuhia I hora I roto I te ho e mene mano tōna ara maumetua. Oto I hora Iuta atua e Yerutarema ia Iotiara. Oto I hora ho I Yeremia ia Iotia. E whaahitia te mohimene tāne e te mohimene wahine ia Iotia ia otorato. E tairua e nei te yenei mahana. E peu mau hoi nā I te raera. Inaha, wau ti hoi I te papa I roto I te otoha ara. E te toi au te prawa Iotia, e te maitai hoi nona, mai te papa I roto I te ture a Yehova. E tāna ohipa I rave, te imua e te imuri, inaha. Ua papa I roto I te puta te mawar I o I te raera, I o Iuta. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.